سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. خواستم اول درباره همین چیکه کمتر معلوماتی برای ساکرشنی متکه نمره من بالا اکران به مرحمت یعنی زنگ زنید معلوماتی پر میتیم. این برای شمال میش یعنی یاردم میکند به حد یاردمش برای زنها نقص اینجا باشد. من تبلت که 36 کپسول برای خراب شوی مرحمت نمره من بالا اکراننده با معلوماتی پر میتیم. باید به اینجا باوردیم من همین گونه پالتوچه ها میگوییم جای بود خشروی قدش یکو 15 دراز اکک 42 تا 50 رزمی رای نمیخواه کپشون که داری روش من اینجا باوردیم من میخواه پالتوچه میگوییم روش مثلی دراب قدش یکو 15 در نوشنده نچاسه شمنه میخواه نچاسی غفصه که کشه رزمیرش 42 تا 50 تواریم بیاد من قدش چخه خشروی یکونی مزار نرخی جای بود نرخ راست که یکونی مزار من خیلی چیزا گرفتنم نمیشه چون که از این نرخات دونه 30,000 شتگی من یکونی مزاری با من زنها با آوردیم غف سکک تا وقتی یعنی زمستان یعنی برفباریه پشت میشه این چیزا درون دخترش انمین تاف دخترا که به لازم باشه نمره من بالا اکرام به تمامی شهر به دستافکا هست. من در شهری یعنی نوسیبیرسک زندگی میکنم. من که به چیزی معقول شد حتما من به این اسکرین شاپ رو پرتایید 42 تا رزمیری 50 هست رزمیر گونش حرفه کلان غفص آوردین میگه کنه چه غفصی خشرو کلان رزمیرش میتونید گلی بگیرید کلابه باشید نرخش 600 روبل اما رسویتکاش هست. من این تر شرفش نگاه کنید چه کلان یعنی شرف نی رومالی کلانی من میخواه غفصی انگار کم گوهیم نخواه 600 روبل بیاد گرمه که خشرو کلانه که من جوی بود خشرو وارده منم این گونه کرتچه ها یعنی بروکاش کلیاش از این ماده همین سلطان من میخواه کنه نرخش 1000 روبل دختره که اینها اینی ترکیه 100% اینی ترکیه متریالش بیاد ملایمه که خیلی خشرو نه جوی بود خشرو آدمای سطر میبستگی و یعنی ماده هاست نرخش 1000 روبل تمام شهر به دستافکه اینها یعنی چند رسوید که 48 تا 50 رزمیر هست. سرخک چشای من جوی بود خشرو اینه با یک نمود زردش هست 4 46 48 50 رزمیر های من میخواه نمودش من این گونه خلطه ها هست یک دانگی ماند رزمیر 52 نرخش 1300 روبلی ویلوری خشروه میدونم که ویلوری ششته میپاشیم قدش نگاه کنید از اونه چقه پایان قدش یکو ده انا میخواه رزمیرش 52 نکی 50 به طوره میدکم در ملا میرکه انا می رزمیری یعنی کریچنیوی بنورش جوی بود من خشروه 1300 روبلی یک دانه ماندگی من یک نمود دیگه این نمودش هست نیش خمتر قدش یعنی کوتاه‌تر 95 سانتیمتر انا میخواه رسویت که رزمیرش 54 یعنی 52 به طوریم بیاد من جوی بود نغزکه 1300 روبلی با خیلی گریبانش محکم شده و دلسکم شد اینی محکم میشد من دو دانه ماندگی یعنی نه همین کرتام ماندگی رنگش سبزی درازی غفصه خشرو 1000 روبل رزمیرش 50 نه مترلاش غفصکی بیاد اینه خشرویی نقص یک دانه ماندگی نمی رنگ شفانچه ها آمدگی شفانچه های جوی بود نقصکه رزمیرا کلان 50 52 56 نرخش 300 روبلی دخترا 300 روبلی به یکانچه نمیتید شفانچه نیه بهار با پوشکلیتنی سفیده کش است رزمیری 50 56 این تکش به خودش یعنی محکم چیزه شای 50 56 همین ماندگی سفیده دوم رسویت کش 50 52 56 ماندگی 300 روبل قدش یکو ده ناستینه کاشنده ریزینگ چشه دراز دوستینه شم من یعنی نمودش kurtacığa xebbeyçə narxaş 500 rubli روی خانوبه جبا ناز کردن
چخ فسان نکردختگی استینکاش دراز من خیلی پیچی خشرویک رزمیرای 46 48 50 52 54 هست نمی نمودش 500 روبل این نمودش هست نمی نگاه کنید استینکاش دراز جای بخش خشروچه روی خانه با نرخش 500 روبل خیلی رزمیرو ملومیرکه 46 تا 56 60 هیونه که 60 شمی 54 به دورم بیاد جای باد نازک که خشرویک Ардови ба нурашай 44 то 60 ҳай размер 500 рубл. Қадаш яку да. Светкашам аст ҳамин 44 46 то 60 ҳай ҳоям. Яъне ки мала мерка размеро камтар хеби хуш рӯй хонуба пошакба биҳад наз мулоимаки. Пешакош тума башча макомуноба қадаш дароз акак осинош дароз. Расцветки розовый бен рокшай и ҳоям 44 то 60 размерай ханамудаш ин гуна рубашкаҳо қати брюкаш нигоҳ кунед дарози хушро қадаш якода 2 дона 54 1 дона 56 мондагӣ 3 дона нархаш 1000 рубл дохтаро инҳо палатноҳо шафси хушро нигоҳ кунед чиқар хушро дохтагӣ дарозаки аҷоибот хушро нархаш 1000 рубл шарфҳои хеби ҷойбод хушро шарфҳоям рангакои пушти хокистар рангашай нархаш 250 рубли шарфҳоя гна рубашкаҳои нигоҳ кунед чӣ қадр дароз қадаш 1.15 ба фикрам дароз акак нархаш 1000 рубл дохтаро 44 46 50 мондагӣ 3 дона материалаш материали яъне биҷу биҷ намешудагӣ паплин хафсакаки хушрӯи бануракак 3 дона мондагӣ 1000 рубл нархаш ин розовишай 46 48 50 خیلی دراز акак ҷойбод хушрояк дахтагина остинакош резинка яъне брюкаш пуштияк мисли худаш 1000 рубл 44 46 48 46 48 50 неки балшмерка бо палатноҳои аднатоми ғафси турецкӣ 1000 рубл нархаш 52 54 мондагӣ неки балшмерка инҳо бе яъне брюкаш худаш тоқа метавонед гирифта яъне тагои палтоба яъне балони курткоба зимистон попошид сабукак аҷоибот хушро мана узораш чихе фасон материалаша нигоҳ кунед ғафси яъне палатноҳои шуллани ғафсакаки хушро намин намудаш қадаш ягода 2 дона мондагӣ 52 54 рубашкаи турецка иҳо 100% турецки сатроба ҷойбод хушро меёд қадаш мана дароз худаш тоқа иҳоям 1000 рубли мана ҳамаш яъне Турция 100% Турция иҳо мади ин Туркия размерои турецки ин чил бошад яъне 46 российский ба тоғрим биёд размераш яъне 44 российский то 50 ҳаст размер мана материалаш аҷоибот материали хушро фасон сатр агар мо видеоҳои туркӣ мана суратҳои туркӣ бинед бисёре хелкоки сатр мебанданд аҷоибот хушро мебиёд пуштича бо нежне бошад як дона размери 46 кадоме ки ба маъқул бошад скриншот кунад ҳамин суратҳои манба яъне равон кунад 650 рублина ина модаш ҳамон дахташа просто палатнош дигар рангаш мана боз ин паплинаш ғафси чихе мегӯяд газмол намикарагӣ мегӯем ку ҳамин паплин мана чихе остинакош резинка миёнакош резинка бо мана инҷаш бе шапаракчаҳош будааст амихе духташ моделаш размераш 44 46 битворим биёд ҳар душам размераш як дута мондагӣ 44 46 беҳо творим биёд намеинани расветкаш бо ҳаст палатнои ҷойбод хушроиҳо ҳамаш палатноҳои тоза духтаро ягонташ палатноҳои шуллима шудагӣ хелкони ҳамаш палатноҳои хушро остинош нигоҳ кунед чихе ғафсакаки хушро палатно размери 46 52 54 мондагӣ 750 рубл духтаро аҷоибот фасони хушро нигоҳ кунед чихе кушодак 46 мумкин 48 мам тори биёне ки кушодак будааст мана размер 46 52 54 3 дона ҳамин мондагӣ 750 рубли светкома 2 дона 54 56 мондагӣ 750 рубл духтаро ҳамаш кушода гана размери 54 калон мана пешкашам хе узор остинакош инҷаш резинка мана мене модел нигоҳ кунед чихе хушро
چقدر جای بود دختگی شودکک 6.58 مونده گفتم من که نگذی 56 با یک تا 58 هست من ده تا رزمیری کلان من دودان این پلاتنا موندگی 52 رزمیرش پلاتناش جای بود خوش رو مستحکم دختگی نگاه کنید چاکاش خیلی خوش رو من آستینکاش ریزینکه تگی پلاتنا سفید باشد پلاتنایی تازه میشد من ریزینکه آستینکاش میانش کلانو مایده کرد میشد من میخوام گلداره که خوش رو درازكك دانا يعني رسفيت كشمندقي وقلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواهي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواهي يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها برجايين يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها رجايين جمعي مضويين ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي جمعي مضواي والحلبي على راسي هو بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هو بفضله كبرت هالدعوي وصروح العلم العم